Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinongelam jong kemaulai taun dorbar harengkat bat kinongelam jong kesnong mauro mentaka sengi kekat pratarik unaitung arajar arpusau kilalaj ban ai de kejing tho sha chairman jong ke select committee ban penpau ye kejing pemkwa jong ki ban penyaso bat ke jayau constituency habaya keren bat chairman ke select committee uba pencingan NSM ulia tho bagi nongelam jong kemaulai taun dorbar harengkat kinongelam jong kesnong maulai mauro kila ai de kejing tho bagi kwa ban donbej bat kemaulai Uba PNSA mula ong ya kani ke jingdawa ansara syaka select committee banyak keren halor kani ke jingkwa jongki bat ke maulai tahun dorbar. Syeshu uba PNSA mula ong banyak kaliang MDC ke maulai ula pensngau ya kani ni kapor syakapor namar baki pai ba jong ke maulai ki terang bandon bej ha maulai. Nah kaliang jongi ka council daga jingya suto jimut lang bat UCM baki report juga state committee yung kakasiro to most the councils mentaka janmin ila khot ya ka jingelang baro ki MDC yung ka kasiro to most the councils ban ya kan biang dia ka jingeri bat ka amendments yung ka section kadang bolong na try pitip ba unong ilam yung ka tipra di ba produce nanti nanti pura lah ikan tu yang Amit Shah ini sini. Ikumba kane kajing amen ya ka sikdil. Nyimtip kalau panlong toy, ni kalau panlong slam. Tendai nak tak kishin. Kibang yoi nak kalian jongka tipra. Kiba pusang tak pala pan push nak kebentakan ni ka amendment. Nak kalian jungi ka executive committee ru klem da song thai. Nina ban long husiar kenyat yo kumnu yo wanra hakanika session ban salong po parliaments ni khot kerki ke ngilang kading khot kerki jumi ke ngilang kalong ban ya plu jimut biang ya ki ai ki benta ki bangya adu ya plu jimut bro Jakarta nomor kumba pitip ba ya ka 125th amendment ia kebala introduce sosum arja kendai. But gila form tu nak kalian ke parlimen ya ka parliamentary standing committee. Bala share bala head tu Anand Sharma. Nata dikenal bahal awan hang national tu ban shim ya ke views ya opinion jongki councils jongki NGOs jongki Russian Pan. Nak kalian jong Anand Sharma ko chairman jong ka Parliamentary Standing Committee langsung made report nang isutu bagla don haka final stage dia kamta mu malong fi suggestion bagajing pressure jong tipra ya kan diga amendment juga sikdil who knows kala ban wanra haka diga dorma ya kan kan jungi mentakasni nyai bani ki ju ki point ki bangaju keren kata kalong bagi penting kena bahkan ke amendment kaktin village council kam di Bandung 6 tadi ke di Bandung village terba haji ini dapat ke municipal council ru maka diketin municipal hangi kam da yahap kan yang pada di Bandung dekat tahun komiti ni get tahun dorba nang ta kumba julong ya ki Rang Bashnong, day banjit daki hima, daki ilaka, kat kum ki rules juga district council. Ndai bakan lek syaka state election commission. Member juga district council ru kanong bay kat kum ka election rules jogi ban conduct bay daka state election commissions. Akaji ngadai baki on representative traipu yang balakum dukum ngimdon kamban mention yano kan sulong baik katangut kinlongki nominated member kabaka syong hakajing start dongka komen baru gomno don kam bana dubu yakin on representative tribe kita kilong viewpoint but hoy akan jingide bakan number of seat ru hoy nilai keren na kapor mentang idon ar pandai plus iway
Akunda elected, Iway nominated. Kadon ka jingkran ba why not 36 elected, 2 nominated kanong 37. Don ka jingkran why not 36 elected, 4 nominated. Iya kini ki iru ingin sanang ekran rengkat-rengkat bat ke sorkar. Kenang ba kajing mut jongi kalong ba ka opinion jongi ki MDC. Kanya long lang kumju kumga opinion jongga government. Kenang ba kan nombu jing artin ya ka home ministry. Bat kumju ru ya ki ki atnatri ka mang dia dali bagi nom confuse argi de bagi opinion ki jongi. Dia natak daw ni kot ki kan ni lah. Badi kan ni ka ju la se hagini kan dia si. Ini akan du ya ki official juga home ministry lada yok kelat bat yo home minister jong ka union government ban pen snow ya kini ki snow jongi ki MDC rengkat bat ka sorka hoi pitip ba haka jingi de ba ka phone jongi hang ni kamlong regular namangi mahap haka artikel aspa apo kepada na kabentaki municipal bodies bat nam taki pancha Kepare hatu mentaru ni dang yo pisa naka through Ministry of Panchayat naka daw golong ba. Ngimdon naka jongka provision apo ka constitution. Isunat bahagani kladon article 280. Tende ka subit ingi kandia bagi don kitin village council. Yang balakum kumnu kan don baik tang district council. Village dorbar, town committee, kenang bakan nong ta ya ka sistem itu. Kita kilong ki katuk ani ki points ki bangi akran mentakas ki berti kalau kan gis. La kumnu akumbang ong efimenya 35 elected, 2 nominated. Kanong 37. Dia kanil asa ngimtip na kalinga sokar kelas ho dem saka ministry concerns. Dan rei na kalang jungi kabiu jungi babon kalong 35 plus kan sulong bay nominated. Oit nama kakam long organ nama gatip baga Parliament very soon kan sedang. Te imat bangin koli ke jingelang hang ne hagoti ne hang ne slong kan sipor. Dia si urgent ngila ban ya kendu hapo nong ba dali ban diskusi gini gini. Propose artikel aspa papo. Kani kalau pa haka recommended haka introduce bill amendment bill. Dia ka article 280. Kabamut kalong ba naka finance commission an IPSA mendai tang haki tuki panchayat bodies Henry haka district council Henry kumbalong menta tingin ke provision kan ko tu ka di tribal tiong ka ministry of tribal tapi ani ni begitu pada kamdalong spesifik untuk district council kaculong baik tanam tagi tribal tidak ada pikiran nak tribal teh ni kita pun di tribal ki bombon district council dulu tigi opisana ka tu Kaya kaju ko ka pisa dak article 275. Kamu spesifik ini. Kada inam taka state government. Ministry of Tribal Affairs. Tende kan ni ka kiru article 280 kalau baik spesifik ini. Pi by chance ada kumu last year ada ka union cabinet kan wanda apa parlimen ya kan ni ka amendment. Ya kata ngan 48 bandung ada ka wanda ate kelas 2 kan khabyang san legally ki konstitusi elected kabamut long kum kam maulai ba he la se kan yo be kan sa sim klang kan sa sim nang ni nang tai dia kum kan nang stoin ki be yakin sa khabyang sa review kendre ya kata ngam laban ong nama ka syong ya ka parliament la kalung kan ni kan wan be direct na buat Ministry of Finance tekan ni mudun kam su ban root leng baka Ministry of Panchayat 125 nomor ngam try bagin reintroduce gan nomor habak ya introduce hapo parliament kalek saka parliamentary standing committee let's say try along with the home ministry kila pan place be ya kai ka ba issue place be ya ka in the form of report hangta la pan be ini wa kata ka syong ka technical yu jong ka parliament Dia jumpa kat dengan nama la introduce apa house la form ya parliamentary standing committee
let's say in long is some sort of report panggil MDC Mendai itu di Sino. nama hang ni ki ai jingmut ba State Election Commission kan penlong jit yang girang ba senong kami ai kan betul ni Itu mau pelong panchayat kan. Tinghapan bahaya kan ni nama kata ya ka dustur jumi. Gini kijingnya. Em kadang ini discuss lang baga state government. Kendiat sini lah sih. Tegin pe nakalang ni tingin ai be. Ngin hapan ai bun ladang ai si ai bukan beli lagi. Nama kenang bangga saya bisu tu i. Kenang ba let's say kin sutu i jing kia juga kam. Dari darun kampan ya sulok yang baga state ru, ngin hamnya sulok. Kenang baga state ru kan lay angkat di kejuki. Pelong kijingmu. Ongin ai kan. Ginang pak. Ai dah pak dia. Kata ru ginang ya pembek menta. Labun dukung nya haban roy sedali kat kan gus. Natrai if not wrong tomorrow nya aban final bit laban dai sedali pan discuss ini. Kata mi kau meeting kerki interest. Malaysia ingin aban proceed sedali. तो अभी खत लंग एक मीटिंग जो MDC बोल Baro. कई का व्यूज जो MDC Kabius kejung kita ahi. Balapun dukung no haji dia baga village council. Ngimnong ban kadi bandon bi ke village dorbar. Hajaga ka municipal council kadi bandon bi ka town dorbar na town committee. Election desa council di bandpulong dari state election commission. Ka kungi rules jongi. Ran basnong but chairman jong ka town committee di bandpulong daka district council. Rengkat ki hima ka kungi dustur ka kungi rukom ka kungi rules jongi. Kata kalau very clear. But ya ka on representative tribe di bandlong bay. Kanlong bay general ke ban company ban penpau on representative tribe. Di ba PW Kain, ba Bojit Rani, ba Lampang Blanc, ba Ibu Pakau, Ibu CM.